Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу коллегалар. Бүгүн жумушту баштадык. Бүгүн число 24 март 2024. Saat 8'den 7 öttü. Бүгүн баштадык. Мына арт жактан бертат Большой Тульский. Себеби буну нарга өйдөгө карап кетебиз. Биз центрге чыгып кетет элек. Заказ болуп атат. Ишке чыксак эле, линияга чыксак эле заказ бар. Кечеге 22 марттагы бар эле көрүп атасыздар соцсетте. Теракт мындай болбосун эми. Оозду ачып чыктык бүгүн. Постоянно ночь болуп калат. Ошо орозобуз ачтып, оозду ачып туруп анан чыктабыз. Мен Черриде жүрөм. Машина Промак люксуктарынан бери. Старт стоп. Пробеги 96 000. Арендада. Анан BMW-ны эмне кылдың деп сурап калышат. BMW-ны арендага берип койдум туугандар. Өзүм таанышым экана. Эмнеге өтпөдү дегендер үчүн анча-мынча сурап калат экен. Өзүнүн ценасына чыкпады. Өзүм чыгарам деп ошол өзүм выкуптан чыгарам. Анан кээбиркилер арзан сурап, кээбиркилер мага эле бер мен чыгарам дейт. Андай жок. Менде парк бар, өзүм определенный өзүнүн суммасына сатып неме кылсам дедим эле. Акча керек маалда. Азыр эми секин бияктан иштеп кутулуп өзүбүз чыгарабыз. Рейтинг боюнча, активность боюнча кайрыласыздар. 5-0 кылып рейтинг көтөрүп беребиз. Активность 100 кылып беребиз. Ким рейтинг пас болсо, 4-3, 4-4, 4-6га түшүп кеткендер болсо, кайрылса болот. Анын үчүн бирок полный жаңыдан болуп калат аккаунт. 5-0 аккаунт, активность 100. Ошондой эле немеси дагы 1.17 менен берет. Жанагы достижение барго, ошонусу 0 болуп калат туугандар. Полный, абсолютно өзүнүн данные, өзүнүн аккаунты, өзүнүн личности өтөт. Полный 5-0 болуп башынан ачылат. Ошондой эле комфорт плюс болсо, блоктогу ошондой кылып туруп симат этебиз. Алтайга пожизненный блоктор болгон болсо, ошол аркылуу, ошондой аркылуу 5-0 болуп, активность 100 болуп, комфорт плюс ачып беребиз туугандар. Ошондой эле өзүм паркыма ачып берем. Мустахим деп кимде ишке чыга турган болсо, аккаунт ачып берем. Акция болуп атат туугандар. Өзүм паркыма ачып берем толка. Бекер только WhatsApp-ка кайрылыңыздар. WhatsApp экранда болот. Анан комфорт плюстар ошол блок симат этиш үчүн платный мен ачпайм. Мага дагы хаккер балдар жабышты. Ошондой кылтабыз деп. Макул, давай. Балдар бар айтам дедим. Анда эмесе жумушту баштадык. Көптөн бери видео дагы тарта элекмин. Анан буну тартып коюп дагы кыйла жоголуп кетем. Бирок Москвада элемин, такси кылып атам туугандар. Өзүм ошол редко видео тартып калдым. Каналды колдоп койгула, класс басканды унутпагыла. Такси боюнча тарта беребиз, билесиздер. Сфера такси боюнча. Здравствуйте. Химки, да, у вас? Химки? Да, Химки, как одна девочка. Ага. Добро пожаловать. Не забудьте снести контейнер безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка понятна с каждым пассажиром. Химкиден короткий заказдар ташыйчы. Бонус да берген. Бонус 108 заказ. Былтыр декабрда кылган элем 110 заказ. Одан бери 126, 136, 118 ошондой берип атты, аларды кылбай. Өзүмө моундай айтканда, өзүмө ишене турганда кыйналбай турган кылып туруп 110го чейин болсо ошо заказ аткарам деп аттым эле, ошо өдө бергенден аткарбай аттым да. Анан моусунда 108 бериптир. 2 жума мурун 112 заказ берген, аны аткаргам. Декабрда былтыр ошол 110 берген да максимум. Ошо 110го чейин болсо аткарам деп жүргөм. Hem 108 bektir daha. Az Himki stansiyadan zakaz işte.
Прямо на точке. Откройте багажник. Здравствуйте. Давайте я вниз поставлю. Хорошо. Новый Ивановский, да? Добро пожаловать. Az Крокс City'den öttüm. Новый Ивановский деген жаққа бардым эле. Адам көп. Баягы ден траур гүл алып баргандар. Күндүз болду, кечте эле адам көп да. Кийинки заказ. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 6. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, сядем в сцене. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Сядем в сцене. Здравствуйте. Ага, все время. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 30 минут. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 21 минуту. Котлутников, да? Да, здравствуйте. Да, садись. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 15 минут. Силен мас екен. Қолын көтеріп поцелуй қылып молить етіп. Здравствуйте. Ленинский проспект 10, корпус 3, да? Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 4 минуты. Мына клиент таштап қойып салам. Добрый. Промова, да? Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 23 минуты. Az kaldı немеге тиіп кетішіне. Ешік тиіп кетішіне аз қалды. Садовой Сухарева, Беломорский, 2 адресмен екен. Сначала Олимп, да? Потом Аugust. Да, Олимп. Значит, смотри, короче говоря, я не поняла, а кто тебя звонит? Почему они вообще звонят? Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Сейчас я выясню. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Зеленоград. Да. Зеленоградқа келді үлі, домойды бассам центрге. 37 минутта келдім мен. Домойды басышым мелі, Красногорскийге заказ берді. Красногорскийге келсең 37 минут, 27 километр екен.
Красногорскийден Восточный вокзалга келип калдык. Аз клиентташта ылый карап чыгып кетебиз. Ал жерде пост турат. Постоянный пост болуп калганбы? Кече тосуп алып ушул жерде кече тосду да. Кече исменимда тосуп ночь. Здравствуйте, кайдан болосуң дейт. Киргизия десем, езжай дейт. Клиент барбы жокпу дейт, жок да. Езжай деп. Башта күн ошо кече да башта күн дагы тосуп аткан. Тосуп эле клиенттерди карап кое берат. Клиенттерди карап кое берат. Клиент барбы жокпу, жок. Желтый такси, клиенттерди үйгө ташыган желтый такси. Эстетет козуп, бизде ушул такси дейт. Статусуна коюп алыптыр. Желтый такси, да желтый такси. Клиенттерди ташыган үйүнө желтый такси. Комсомольский площадь. Ленинградский вокзал. Улица Гришина, Кутузовский проспект барат экен. Поворот жаңыза чыкпайсың. Же токтобойсың. Менин клиентим жок, короче. Да конца коюп коюптур эле. Ошол чейин айдап келди. Чыгат экен. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 18. Эртең менен өзү аэропорт ала бербейт элем, жакшы кеп менен берген үчүн заказ аэропорт алып алдым. 1:50 менен аэропорт 37 минут деп берди ошондой. Az 5'ten 25 ötüp kaldı. Здравствуйте. Машин документы есть? Найдется полис, подойдите, надо проверять. А во сколько у вас регистрация? У меня уже через полчаса надо. Ну не успею, если вызывайте, тогда жду. Буксон реально сейчас вызываю. Да? Надолго? Да, кто не берет этот. Покупка электронной была, у нее просто. Что мне, как, отменить заказ? Да, можете вызывать там на возвращать клиента. Страховка жоқ екен, ұмытып қалыппын. Страховкасы бүтіп қалыптыр бұның.
Анан эми жибереб экен десем жибербептир магачы страховкасы. Мен дагы суроо коюп мынтип. Анан азыр телефон чалсам албайт атат. Анан гай текшерип дейт, эгер страховкаң болсо алып кел дейт. Билбейм, күтүп турам, азыр телефон албайт атат. Электронный болчу деп койдум. 500 рубль штраф жазып берди. 500 рубль штраф. Копия постановления берди. Страховка надо сделать дейт. Пучевканы маяка салып койду. Пучевка. Штраф. Такси 648. Случайно путевку оставил. Ваш товар? Да, 600. Да, моя. Пучевка алып. Дальше уланталзам. Штраф. В размере 500 рублей. Административный штраф. Постановление. Кече жакында эле өзүм БМВда жүргөндө. Кече жакында эле ушул эле гай менен спорлошуп, красныйда өттүң деп. Жок, красныйда өтпөдүм мен деп атып. Спорлошуп атып, мен красныйда өткөн жокмун, обычный машина. Зеленыйда эле өттүм деп, сен красныйда өттүң жок, спорлошуп атып. Короче, стоп линияга жазып бердиле. Азыр дагы келди, 500 рубль штраф. Административный 2 штраф болуп калды ушундай. Анан унутуп калыптын страховканы да карабай. 20 күнү число. Центрде улица Солянка жака бурулуп атканда, мен жакта Кремльский набережный жакта. Сен красныйда өттүң деп атып, гай мен талашып атып, короче, мен жашылда эле өттүм, красныйда өтпөдүм. Мен светофордо көрдүм го десем, сен биринчи светофордон жашылда өттүң, экинчи светофордо уже токтошуң керек. Ал жер стоп линия бар дейт. Ошону жанды уже мен бияка өткөндө уже бияк жанды десем деле болбой. Спорлошуп атты ошол кече 20 мартта штраф жазып берди. Быйылкынын эсебинен. Былтыр деле жаздырбадым эле, бирде штраф же быйыл дагы. Быйылкы эсебинен биринчи жолу штраф болду эле 20 мартта. Бүгүн дагы экинчи штраф. Штраф албайм деп аракет кылып аттым эле ушул. Ал страховкасы буну жок, айла жок. Чалсам албайт. Түн жарымда. Саат 6 болуп калды. Ал эми аэропорт совершение алып салдым, бөлөк заказ болду. Короче, жарым саатта жетип барышым керек дейт. Мен успейт этпейм дедим. 35-ни көрсөтүп аткан. Азыр гай менен качан бүтөт? Успейт этпейм, бөлөк чакыр кете бер дедим. Завершение алып салып. Анан клиент кетти. Бөлөк заказ болуп. Роштелский немеден берди. Заказ берди. 2 saat иштеп болуп кетебиз. 6 болду, саат 8-9га чейин иштеп. Беломорский жака келип калдым. Военный госпиталь бар. Ошолдо кап келип таштадык. Saat 8-ден 12 өттү. Үйгө по делам коелу. Пробкалар башталды, пробкалар. Красногорскийде пробка. Кыйла пробка. 15-20 өтүү анан. Азыр эми по делам 860 минималкалар дейт го бу жерде. Минималкаларын карабай по делам үйгө коёкчу.
83 заказ қалды бонусқа. Үйге жөнөдік, саат 9-дан 18 өтті. 12-ден кейін 8448 рубль іштеппін. 12-ге чейін 4300 болған ұшал. Общий, где-то 1500 сом бензин құйғалым, одан жетпей қалып, та 1000 сомны құйып қойдым, бұл кешке жетеді бүгін. 200 километрге жақын қалып тұр. 240 бұл, 12-ден ұша 1000 сом құйғандан бері 30-40 километр жүрдім да. Анан аккаунт бойынша айтып кетсем, аккаунт туғандар. Комфорт плюсті блок симайт етеміз. Рейтинг 5.0 болады. Активность 100 болады. Ошондайлы достижение 0 болады. Башынан башталат. Обновление болуп калат. Анан активность рейтингти көтөрө турган болсоңор, кайрылсаңар болот. Активность жанагы 4-3-4-4 түшкандар болот го, ошолорда кайрылсаңар болот. Полный обновление болуп калат да, баштан иштей бересиңер. Достижение баштан чогултуп. Ошондой туугандар, только WhatsApp'ка жазыңыздар, WhatsApp'ка после обеда ушул 2-3-төн кийин жазгыла. Ого чейин бош болуп калсам ответ берем. Только WhatsApp'ка жазгыла туугандар. Анан каналга жазылып кетиңиздер, класс басканды унутпаңыздар. Баарыңа ассалам алейкум.